Lochin lang so area long rong crazy lang panglum edji po alam la hydroelectric power project hadak BC dam tengsi lam lang panglum lapji la pen la so ke claim di ke adani atu poisa pen la pen la so poisa la itu ma council tum ke enpo la pen hal da compensation ta long leta alang litum kacong hupen patta ceselam po la CMEM tu la son siala tu kacisik la pen kacisik lo la pen ke claim di pu la sini tu ke kroi kre ni tu patta ke kam ave long le ke patta ke kam ave long le bang sik nangji patta ke lage i koi compensation ke lage ni tum nang ni compensation patta bo bang compensation ke nang ni tum long le sik nangji compensation ke lage poisa long sita lage ningkan isi ba cikloyan ni yon thom ti ik den ta long le bang ke lage ningkan suri ta lage long le dober ji ha itum asu atum anta lage akam en bom mejilang la sinil itum pulo la so hydel project la lang kiting na panglum rap di po kam pangken itum ti kroi du ti ande sar nang tum tini pinpur arlo ke thondam la so putha nang deng dun ma pinpur arlo pini ni tum ka address ke chief executive member of tuleram ronghang apa la bang ke honam lo sitala ARO bang ka phere ma nang deng dun ha hedet tu command ni I assistance nang deng dun sitala ka alang litum pelevek nang ko CM ang no pelevek nang ko la pen ke ni tum hala chairman hedi APDCL chairman Bijuli Bhavan sido ha Polton Bazar along Guwahati hadak tan ni tum alu loji la pen dak chief executive member APDCL Karbi Anglong la difusido alang lipanta ni tum loge pivek jik ni tum address lo alang litum pa te pini bangkon ar musi cetong kono pini bang paru po pakai tu ibu ko ando ye siapa acha paru kre po bag do pini ke cetong neli nang leader chot masi chini chibe me dat lo te binhum SGB bang ke ceton dun ko ang thek cepak lang ko la alang ni ki lu polo ka chini ne polo SGB alang li ke GB ka leader ke alang li ka me thang along le ve ke GB tum se along le ke do kari karbia niyama teng beng di GB tum hello hok asorkari gobor kang bural GB tum abang la SGB tum mangela ke na bang political opini pesi ke point ti ke la ke itum la rong asar tum hello rong chikim bek tum lo ke di la si rong asar tum an ke chikroi dun de la so project alam ke la only hala SGB inu ta bang la ta la si opini kachini ne pon lo alang li jong si pang ni bor idet po te nang tung kopia asaing de papang ni bor i det po ni tum mange che dan pem mi po la bang che song pem mi po nang tum high court tame lam hoi ke jat ke claim nang ya an ni tum claim la paragraph 3(1) according to 6 schedule to the constitution paragraph 3(1) you don't have the right to buy land here forget about getting quota amount itu bhalke sunibi paragraph 3(1) te likha ase 6 schedule to the constitution there non-tribal, that means those who came from East Pakistan, now Bangladesh, you don't have the right to buy land. Apunaloke mati kiniboloi yat nuare kota tu duar kotha mati kiniboloi itu kot likhise kole 6 schedule to the constitution paragraph 3(1) te likha ase aro apunaloke jodi itu manibo nuare if you don't want to accept it then you are anti-Indian, you don't want to accept what is written in the Indian Constitution, you are a lawbreaker and you hate Indian Constitution. Itu moi direct koi disu. June Bharat Bhamirano likha ase, clearly likha ase. Itu namane yate tribal area bole 60 note likha ase. Itu namane mati kinibo nore paragraph 3(1) te likha ase. Itu namane bole tu you are anti-Indian, you are not Indian. You came here to destroy India. You came here to destroy the Indian Constitution. And I challenge you. I challenge all those people who came from outside. Apunar isna manu eneka third class piece dikena ami bhoi nakhai yate. Ami moi jitu koise moi India Bharator Sangbidan yak saikene yak jitu likhise moi itu koisu. Mur nijor mote tu moi kora. এই কারণে আপনারা এইবিলাক you forget about all winning all these things এই হুকুম লেখা তো আপনারা কাম নাই
এইবিলাক ভাত মাংস খা শুই থাক ইয়াত মাটি পতা লাগে এনেকা লাগে চাকৰি নাই ক'ত মানুহ এইবিলাক হা लासी वहाँ मुझे तुम हेली यहाँ तक नहीं वासुद जाना चार पर जग खबर है बंगाली तुम काफिले नहीं गली आरोना तेगोची नहीं आरोन चीनी नहीं लासी मीटिंग है तुम पुनो आजाद पुनो हेली ला ini तुम्हारे साथ तुम ठेक्सा तुम लामे थान है मेकी तुम रंग हो ini उचार तो रंग कहो हाँ दुकान ना रंग बागे तुम नंबर इंसान को आरोना लमा जुदुम ते में ना बोला जुदुम ना बोला उन्हें ini तुम काफिले नहीं लाप तावी की नॉन ने फान पुलिस ने चेक सुता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में पकड़ा हम ही करते हैं दाम लोग ने नामों ले देवली सुन Napa ni tanya ke paklang kami, ni segi cokci malah beli tu segi cokci malah polisi cokci. Paklang kami ni lagi. Lalu ron sini ni dona tu. Lalu non de perang memang hilang orang bagi tu tak kesong orang ke dah cok kali tu. Dah karbiang long apa jogi bhagen no, hok lagi kesong setelah tu don tak ni. Kini dah puluh ni kesong. Kena kahar orang ni tu. Lagi rumah tu, border area bang hat dom animal koridor nang. Puluh kali kau selesai nang itu tukang mawin tu. Kena harung mawin kesong ko, kena big house kami langsung. Hadak ambani tu naik lupa. Lalu ini tu duntak nak boleh tu kerja songbang. Lalu dah ke 60 dolar hawara posik. Lalu ke non tribal lah tu ngelong le puluh mati. Entah ambani ke tribal kali mati. Ambani tribal no itu. Paragraph 20 60 tu लिखा है यहाँ पे tribal area. आरो paragraph 318 यहाँ पे लिखा है non tribal kita mati kini bon wale liso lobun wale, हाँ दानो dibon wale, हाँ নহলে আম্বানি কোন আম্বানি ট্রাইবেল মানুহ নেকি নহয় নহলে আমি ইয়াতে নন ট্রাইবেলক আমি মাটি দিব নোৱাৰে এইটো একদম স্পষ্ট কথা চিধা চিধি কৈ দিছো